Dobro ste naočale. Maš, mom. Voliš li ga? Eto, samo da znaš, priznala je da te ne volim. Ima ona ovdje sinoć bilo. Nešto je avantura. Šta je ono gore? Je li ono Ulcin što smo mi ostavilo na izgradnju? Samo se izgubila s nekim security. Eto vode! Pa pokvasit će vas. Marina nije fotogenična. Marina nije fotogenična, nemojte slikati. Vidi Marini. A još ako hoćeš ti nešto reći, Nataša ti? Upravo se nalazimo na poznatoj plaži Agabana, koja inače predstavlja jednu praktičnu vodu. Ti znaš ošto? To je samo to, ja prosto način nema ove. Sve što došle, to je. Evo nas na Skadarskom jezeru. Vidimo i Francuskog pruga. Diana. Hello. Čekamo mažite, pričajte. Pa šta ću mi, moramo? Pozdravljam, molim te, pozdravljam. Pozdrav, koga ima to? Čitao neku godinu ovdje. Od tih taloga koji ovdje dolaze vodom, dolaze također i cijeđenje u Skadarskom. Sada se postavlja pitanje odakle ovo čita voda Skadarskog. Pa zapišno. Nemanja bježi iz kadra. Čekaj, Margo. Rijeke Drin i rijeke Oraču ćete sad vidjeti. 62% vode dolazi iz Orača i međutim, to nije sva voda. Ono ima najveće njegovo oko je Radničko. Nalazi se 50 metara i nalazi se karakteristično je da se Kako malo? Ako neko piše, nešto ćemo reći.
Maš. Biće na dnevniku.